Bog svima, ja sam Jean, a ovdje smo danas u ovom novom videu sa Slender the 8 Pages, horror igrica. Danas sam bez facecama jer sam u mraku, da se bolje userem na kraju krajeva. Jer ako se ne userem, vi niste sretni. Evo nas u igri, moramo skupiti 8 stranica prije nego što nas Slenderman pojede. To jest, nisam siguran što će raditi s nama. Dobro. Da, tu nema ništa. Još sam do nekih cisterni i najvjerojatno tu prva stranica. Vidim prvu stranicu. Znam da kad uzmem prvu stranicu, on se stvori. Follows. Ne znam ako čujete ove zvukove čudne. Meni se ne sviđaju. Došao sam do neke čudne kuće. Sad bi trebao unutra. Još jedna stranica. Imam prve smetnje. To je negdje. Moram nastaviti dalje. Vidim treću stranicu. Usro sam se. Idemo nastaviti. Evo prve stranice na drvetu. Sad je tu negdje. Htio sam samo reći da ako vidite lošu grafiku, da to nije zbog mene, nego zbog igrice, koja je, kako sam rekao, dosta stara. Ako želite još jednu ovakvu epizodu, samo mi javite i javite mi, molim vas, u komentarima, ako se iko javi, koje igrice horror da radim. Ja ću kupiti bez problema, ne bojte se. Tu je negdje. Ne bježite. Moram bježit. Našao sam još jedan kamion. Treća stranica.
Ako mi ne vjerujete da je ovo strašna igrica, molim vas probajte jer mislio sam ja da nije nešto toliko strašno, ali opet neka kuća. Mislim da to nije isto koji prije. Još jedna stranica. Ovo je 4. Jo, oprostite. Bojim se. Ja, usro sam se. Stvarno strašna igrica. O ne. Nema ga više. Imam 4 stranice, ne želim umriti. Ljudi moji, ovo je bio Slenderman The 8 Pages. Po meni dosta strašna igrica zbog jumpscara koji ima i jako puno. Vidite što sam se možda prejako derao, ali eto. Za drugi sljedeći video molim vas stavite like, subajte, komentirajte, podijelite video s nekim da postanem barem malo poznatiji kako bi više videa radio. Hvala vam, vidimo se.